Nalazimo se u školi igranoga filma, u radionici igranoga filma. S nama je proslavljeni redatelj Ivan Goran Vitez. Odmah u glavu. Zašto ste se nasmijali? Na ovaj proslavljeni sam se nasmijao. Ne osjećam se proslavljeno. Pa evo, upravo sam pročitala da ste novi film snimili. A jesam, ali to snimanje filma u Hrvatskom je toliko mukotrpno da kad ga završite, osjećate se tako isprežvakano da tu slave nema ni s od slave. Kad će biti premijera u Varaždinu? Premijera u distribuciju bi trebao krenuti 21.11. Prije toga će odigrati u Koprivnici, to je što je blizu, koliko toliko Varaždina, 19.9. na obljetnici nezavisne kino mreže, ali evo u Varaždinu, znači kad će biti distribucija, Blic je distributer, znači 21.11. možete... Samo da kažemo, film je... Dopunska nastava filma o jednoj talačkoj krizi u osnovnoj školi koja krene nenadanim smjerovima. Koliko vam znači biti voditeljem radionice u školi medijske kulture dr. Ante Petrlića? Ja vam s Antom Petrlićem imam toliko anegdota, sad bi mogli napraviti sat vremena emisiju. Ja kad sam upisao Akademija dramske umjetnosti je jedan čudan fakultet na kojem mnogi čudni ljudi predaju i zapravo s malo tome nauče. Jedna od rijetkih iznimaka je bio dr. Ante Petrlić koji nas je učio teoriju i povijest filma i da njega nije bilo na toj akademiji, ja ne znam da li bi išta više znao nakon akademije prije nego što sam je upisao. Tako da mi je s Antom Petrlićem, on je bio čovjek koji je užasno puno znao, erudit, a bio je jako duhovit, brz na mozgu, znao je prenijeti to znanje i zbilja mi je čast i zadovoljstvo tu raditi na školi koja nosi njegovo ime. Kad se pripremate za radionicu, imate li scenarij, već nešto u glavi ili sve radite s polaznicima iz početka? Pa prošle godine sam ja prvi put bio ovdje i dobio sam scenarij od godinu prije toga što je scenaristička radionica napravila, ali ove godine sam sam napisao jedan scenarij, tako da sam bio spreman i prošle godine i ove godine sa scenarijem gotovim na temelju kojeg smo radili. Ali gledajte, u tih malo dana što mi imamo, baš i nema puno vremena za doći do ideje, napisati scenarij, pripreme napraviti, ga realizirati. Znači, dobro je doći sa gotovim scenarijem i dobro je uopće na snimanje doći sa gotovim scenarijem i sa planom snimanja što želite snimiti. Ovdje radite s ljudima kojima film nije osnovna struka, neki su možda i početnici. Što vi osobno kao reditelj mislite, koliko je to važno, većina ljudi su učitelji i profesori u školi, da se mi educiramo i upotpunjavamo svoja znanja jednim takvim specifičnim znanjima? Pa mislim da nikome od polaznika to ne može biti loše, budući da najbolje se proizvodnja filma uči kroz praksu, a tu u ovih 10 dana dobiju taj sublimirani doživljaj šta je to zapravo snimiti film i sad to mogu pomnožiti sa brojem puta šta znači snimiti veliki film. Tako da ja mislim da treba snimanje filma u svakom slučaju osjetiti na vlastitoj koži da bi se znalo šta je zaista film i onda steknete dojam i uopće šta je snimanje filma i šta je snimanje filma u Hrvatskoj. Jer ja malo povlačim paralele s tim kako mi tu radimo, a kako se zapravo u svijetu radi i u kojim smo mi uvjetima tu, na koji način se moramo snalaziti da bi uopće uspjeli snimiti film. Tako da preporučam svim profesorima i učiteljima, voditeljicama filmskih radionica u svojim školama da dođu tu u školu medijske kulture Ante Petrlić, koji je druge godine za redom u Varaždinu, ne znam da li će godinu nakon toga biti, ali ako i ne budem ja, kogod dođe od naših redatelja sigurno će im puno pokazati i reći. Ovdje smo i sa polaznicima filmske radionice u školi medijske kulture. Hoćete li nam se kolegice predstaviti? Ja sam Vesna Kovačević-Tomić, profesorica hrvatskog jezika, dolazim iz Slavonije, iz osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama. Jeste li prvi put na radionici? Na radionici da, ali sam prošle godine bila na prvom stupnju, međutim ove osnove sam nekakve dobila i čula sam same pohvale o igranom filmu, o radionici igranoga filma prošle godine i jednostavno sam odlučila moram biti ovdje. Radite li s učenicima već nešto vezano uz igrani film ili ovo prvo iskustvo? Radim s učenicima, radim 25 godina, od toga recimo nekih 15 godina vodim medijsku skupinu. I snimali ste već filmove? Jesam, ali amater u svemu, pa tako i u tome, željela sam postići ipak, odnosno vidjeti kako to rade profesionalci.